gospodin Rajačić, pa koji je već ustao prvi, a niste valjda ludi da mu se suprotstavite, šalim se. Malo šale, naravno. Svi smo mi kolege, ne ljutim se normalno. Pa evo, ja bih postavio odborničko pitanje, ali više bi je to inicijativa, znate, naših sugrađana, glumaca, lekara, zanatlija, sportista, između ostalog i udruženje sportista i ljubitelja sporta Srpska Sparta. Želim da postavim pitanje Komisiji za dodelu imena ulica, trgova, spomenika. Da li je saglasno da u gradu Pančevu jednoj ulici dodelimo ime Miladina Popovića? Taj veliki sportista, humanista, entuzijasta je živeo, radio i ostvario velike sportske rezultate u našem gradu. Pre Drugog svetskog rata, nakon njega je pobeđivao na mnogim rvačkim takmičenjima klubskog i reprezentativnog nivoa, čije je kruna osvajanja titule prvaka Balkana u Turskoj 1932. godine. Dokazan kao izvanredan takmičar, u isto vreme je i trener rvačkog kluba. Učestvovao je u osnivanju i formiranju sportskih društava u Pančevu, dobitnik mnogih priznanja, među kojima su medalja Rvačke federacije FILA, diploma Jovan Mikić Spartak, medalja Rvačke federacije Švedske, orden zasluga za narod. Kao vrstan poslastičar, mnogo siromašne dece nahranio je kolačima koje nije naplaćivao i bio je mecena sportista raznih klubova. Mislim da nam je svima čast što smo imali takvog sugrađanina da bi ovim gestom stavili oreol večnosti njegovo ime. Kao odbornik Srpske napredne stranke, meni je čast da prenesem ovakvu inicijativu. Hvala. Izvolite.